Alpha Mizo Production YouTube channel and tu le ngai thatu te chibai vek kule February ni som pakwa sang ni som ni le panga ania Manipur thu thar te le thu thar dang te kan ngai thadona ei Manipura ni jan lama kan soi to ang khan no tolerance an manga omzia chu engma ngai na thiam na omlovin thiran kalpuya hetiang ania wang hian film kurangai khup maya ei mei te hel te pon man le nual maya kan unaw te tan po film khur angai tak zeta chuti rual chuan kan soi to ang khan makdeu mai chu tu na hian arambai tengol te hi an headquarter sarkar hiat pui po ni silovin CCTV te nen automatic silai thatak tak nen an la omrang thaya infal muna engma an ni lam himman an om soi tur po ala om lova hei hian ngai tu ati thuya enge achan niang ti po hiat ani lova hel te hi chu hel an ni mio wangin India sarkar dana chuan man tur khan ni top maya arambai tengol te chu dan po na nol hel kan ti zinga khan an la puang lova amai ro chu Manipur buaina hian amei jang lap tu ber an ni ti chu kan khetlang thewa chutiang an ni chung po avo in ni thlenga man an lom lo hi thil mak tak ni po in alangani ni jan lama biren singan beitu mithar mei te zinga mi a party BJP chunga thunei na sang tak lo nei to anei le tak thu kan soi to a oi lo kanom nual ti comment atangin kan lo hre theya abutan nan chiang dewin kan ta lang masale lopanga Manipur Chief Minister Hlui N Biren Singa chuan beina dang soi lo tak turan ei thar le a tho pui thin nge in Manipur ti chatua apu ani singa pu chatu thar hi a tho pui nai tak thin Bharatiya Janata Yava Morcha BJYM Manipur President Hlui Manohar Mayam Baris Sharma ni in Chief Minister Hlui chu an state buaina chuana bul per ni in apu ani social media a video dar na sattaka Baris Sharma chuan khoveng him tu zinga man masak ber tur ani thule singa thupe khian na haw tak 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 a tho thin thu a soya wangkhei ningthem pukri mapala a chen na ina meitei paibi nen anin biang na birena hian Manipura ti chia ti ena au chuakani ethil hi thotan ne chun lai vela thleng ni in Bisnupur district a kumbia mi te ni riat meira paibi member te chu Baris Sharma in a hian an pung khoma nu ho hian social media a Baris Sharma a thuta lan du na an lan tira February ni som pahnia sit-in protest an huai hota khan atela piang te hnena cheng zanga pe kan ni ti in ata langani he athuta lan hi meira paibi member then khatten an hot le a pu na hian atina hle ni in an soya hemi chung changa hian a ina an kalchilani Manipur Chief Minister Hlui Singa hi an state nam ni inti buaina achu atanga kumni don nuwa February ni kwa khan kan hriat angina bang ani kha inti buai jinga pakhat ku ki chuan buaina chua ka hian le lam meitei lama tang bik ni in an lo soi to thin bok ku ki pol ta chuan Supreme Court a audio pakhat pu ru be chanin buaina tipun lun tua puin alaka petition an thelut meka court po hian audio wa olang chu singa nge yaniam ti fin fia tumin mithiam te rona report an siam huna ngai po chunzom mani le don ani heta meira paibi hoin an valu chil awanga athu soi pia lama hian a interview na nge chiang takin kan soi to chuta chuan heta a soi lo po hi thil tam taka soya kan ngai thak du chuan kan video masalama khan kan ron ta lang to heta meira paibi howina an valu chil awanga an thu zo le a chan na ba khi kan ron ta lang trewa kan ron ta la na khachu media ten an interview na ania khata khan tu na kan ta lan lo po hi tam tak Manipur buaina chungchanga Biren Singa enroll na zong zong te kan ron ta lang ani kha kan du chuan lo en non le mai lang ina tha ange Manipur ani ni kalta chung khan firfiak pol pathumatel mi panga manan ni ti police ta chuan an soya police officer pakhat chuan Imphal East le West Bisnupur le Kakching district a teman an ni thua soyani Ben outfit dan pona nol helpol People Liberation Army PLA member active tak waikhom ibungo meitei kumsom ni paruktia riat chu thole ni khan Imphal East a hata golapati area atangin manani officer chuan
mi pui sarkar official le zirna in rang ranga sumlak sakna ain nam noi nia soyani ati security force ta chuan PLA ka dar dang thokchom Ajit Singh kumsom le chu thole ni khan Bisnupur district a Leimaram Canal area atangin an manbok Imphal West district a Uripok Khumanthem lekaya tangin thole ni khan Kipak PRO pola mi fir fiak Salam Sitoljit Singh kumsom thum paruk chumana ni ti police officer chuan soya sum in lak sakda ain nam noi nia soya ni security force ta chuan hemini vek hian Pripak PRO active ka dardang thokchom sana thoi Singh kumsom ni pali chu Bisnupur district a Oksong Bung area atangin an manbok police ta chuan thole ni khan Kakching district a Irum Mapal area atangin Kangleipak Communist Party PWG pola mi fir fiak Naurem Prem Kanta Singh kumsomli pathum chu anman ti soin heng helpol hi sum in lak sakna anin nam noi ti an soyani heti la hian KCP PWG pakhat Romeo Laisram kumsomnga chu Imphal West district a yarem bama a chen na ina tangin manania thole ni khana kutatang hian magazine le karte somna pistol anman ti an soibokani Manipura security force ta chuan rui hlo chin na mun lian tak chengwai som manhu chu an sama he operation hi ruihlo do na konga malak na zaw zoka kalpui ani nuwa ania Manipur police le Assam Rifle te hian Tranghovin February ni som le Pasari Khan Perzol district a hian kan zahuan lian tak an ti chia ani an thu chua an tarlan dan chuan he be pui thak na hian dan lova ruihlo chin na mun Perzol district a cycle phai le wangai ren sin karami hectar thumazau kanza kung sang ruk vel chu sam thluk sakena muna an halani hebe pui thak na hi security force ten dan lawa rui hlo an chin be pui thak na nia kanza an ti chia thi market value a chut chuan chengwai som man hu velani state chunga security force ta chuan rui hlo do na be pui thak na chakzo ka kalpui an tum thuan soinon le a rui hlo man sual na hla laka thalai tele khotlang ven himna tan hetiang dan bo chiat na hiti bo ani theinan malakan tum thuan soyani Manipura chuan double engine sarkar a fail to ti alang ku kile mete chuan sarkar an ringlo ti in jike pilai chuan a soi ku kile naga indolai khan state machinery chuan ma ala a ma se tun tuma ero rin na abota ani tin pilai chuan New Delhi a Johar Bawana Manipur ki bat organized ti dialogue asoya ehun hi February ni somle pariat khan nayania Biran Singan Manipur chief minister ani atanga aban no state chunga president ro reng na kalpui ani atanga ni khat nuwa nayani pilai hi Manipur High Court Chief Justice Louis Justice Sidar Midul Assam Rifle Director General Louis Lieutenant Retired Sokin Chauhan Additional Director General ADG Border Security Force BSF Louis Sanjeev Sot Senior Advocate Prasan Busan le activist Agnostos Thios Techuan Antroyo Mani Biren Singa Aban Chan hi a sarkar lakarin tok lo na motion putlu antum wang le truth lepin audio tape leak chungchanga report asiam wanga nia hei hian o anei lian le nia sayania Busan hi petitioner Kuki Organization for Human Rights Council ania birana tep chungchang kha chuichian adilani audio tape pa khan singa hian meitei hel ho chu state ral thuam da na munatanga ral thuam lak aphal sak thule Central Force tele Manipur Police ta hne na tanga man an ni lo nan a hum him tur thuwa soi chuak ani tin Busan a chuan a soya truth lab detail report chuan singa o anem nget tia soi bokani Busan chuan chumi nuwa chuan sarkar lai puitan chuan hepa hi chief minister atana man chunjom zel chu thilti theilawani ta ani ati midula soidan chuan Manipur a hian sarkar ma ti lo chu eizon na tur om lo private enterprise an tlema hei wang hian state chunga eizon a har sa hle ani thil poizok chu state chunga hyper inflation anasa hi ani atibok rule of law om lo awangin Manipur mi puita chuan economic lama har satnan tok mek ani annun na tan chau ni lovin an eizon na turatan po rem na kan siam le anga yani atia mi puita chu mun danga sonan nia an thia mei chian pong suala nau pang te po ru bawan ni ti a soibok justice
midula chuan manipura stakeholder zong te chu dokan pakhat kil pui tura soman ngaya chutiang chuan buaina hi achin felna nget tak aum theidon ani ti bok chief minister ban le president rule hi atak taka chuan he buaina chin felna ta na proactive action ani lo tin sanjif sot chuan a soi ve bok ani chawhan chuan hei hi tunlai politics lama buaina mai ni lovin zung kai thuk tak tribal insecurity chungchang kan hriat thiam lo na ra chu ani atia heng namte hi British Empire lian zoka an in zom khom ma independent an nia chuta tang chuan independent India emo Myanmar an luta ani ati kumsang khazariat somkwa pakhat chiar pui nuwa borua ka chhezwal hle a British sau chuan meitei ta chu tlangram nama an puanga chu independence thenga official din munani constitution an buat sai lai khan meitei ta hi scheduled tribe lisa an tello he scheduled tribe status si an du chan ber chu ram mania a chan chu tual chung dan angin tlangram tribal mi te chen na hmuna ram an nei theilo ani tin chot chuan a soya nuna hian Manipur ram za somba khi meitei ho ram maum lo ani chot chuan Manipur High Court in kumsang hi som hi pathuma thutluk na siam meitei community chu scheduled tribe lisa tel turati ani awangin tlangram a cheng namte jinga an dikna chan vote chiat ani hlo na siam ni ina soya political game planata na manto dan lova pem lut chungchang wangin buaina azual sawani atibok panela telte hian Manipur buaina chuaka hian judiciary le executive achan vo nei te chu zo na an zot boka busan chuan Manipura dan mangaro rel na chu chhevek to a chief minister singan rok le criminal regime akal puiti Supreme Court tan chuan chiang le fia tak crystal clear ani thu sayin chuti chung chuan Supreme Court chuan ma ala lova committee then khat arwat ti lo chu eng ma ti lo atibok busan chuan Manipur chu heram chunga regulatory institution zong lo chamna entirna na langsar he ti asainon le a sarkar lai pui chuan heram chunga regulatory institution zong deuh tho chu ti chia a heram hi wellways ang maya ti niamania eng thil po hi tu chunga po ti thei ania abik takin nam tlem jok te chunga chuan eng po ti thei ania tu ma hi thu buai siam sakani lawang ati tol mai busan chuan Manipura tual thana thleng hi genocide ti na soya biren singale apol ten anti buai ni na soi state din mun hi patan pakhata tel ani thuwa soi boka hei hi India ram puma alwar hle ani ati bok busan chuan BJP in Hindu le Muslim in kara ram polarize le thendar atum na ang mai ani ati he formula ang che hi Manipur chief minister point manatuma meitei le kukia state chu athen thang ta ani ati chutiang mass murder le criminal chu accountability omlovin scot free achua phal sak thei ani lo tin busan chuan a soibok ani Manipur buaina chungchang hi heta kan muang hian central lama po mi poimo tak te hian an ben consort viau ni in na langa thudik tak an ron aw chua puya hei hian kan unaw te tan po kong tha ron hong sela ti hi kan du dana niya kan unaw te tan zalen na kong ai hon hun hi kan hak hlel hle maya chumi tur chuan Manipur state chunga cheng te po in lungrual na tha ne na ke an penzel kan du sak hle a tin kan soita kang khan tuna hian no tolerance an manga om zia chu engma ngai na thiam na om thei to lo chu wangin engmi po ni la sarkar phal lo thil reng kan lo kol emo kan lo ti ni chuan in ngai na thiam na om to don lova meitein an be na sat emo wanga an in ven na ni tia wang khan tu man ngai na thiam to don lova chu wangin kan nei ang meitei laka kan lo in ven na ve te po kan thuru ka kan film khura poimo hle a central force te an tam em to a kan soyang khan an taima boxia an rin hlel na lai mun chu leite po an lai ngat pe a ral thuam dap chu na thoken be puyan thak meka mun kil khor tak apon kal vek pe a film khur angai em a man kan ni lo na tura kan film khur angai hle a tin eng huna nge operation an ron nei don po hriat ani lova chu wangin eng tiklai mai point khoi muna om te po kan film khur angai em ani tuna hi chuan alan maidan chuan meitei lampang po hi cha chuak ngam anom ari nom to lova
จะช่วยกันออกมาหนิชวนเซ็นทรัลฟอร์เซียนนัดตะกินันจุงแอคชั่นอันลักเนี่ยยันออกมาตูนันกัลพุงฮิชวนอามาเอรอจุดยังจูเนียงที่จุดสวยงามอันนี้จวงละวะปนนี้เซฟิมคูร์ตักซีปอยใส่สีละวะด่านโบชสีละวะกันนมเทียมอปอยโมมันนี่รำดังทุทารง่ายทางอิสราเอลสิไปตะชวนเฮสบอลาเนี่ยอินกาหายันกัลปุยเมกะหุ่นบิดยามารัลมาลกทอเลนิคานเลบานอนชิมลัมสิโดนะโทนาตรังอันกาหน้าปาเลสไตเนียนเฮลปอลฮามาสกุมอนดารันทัดยันปวงะอิรันินอากาศช่วยเละปุยนาเลบานอนรามาตรังอิสราเอลขวาเละตุยเตฟิลฟิยักตะกับเบนรัวมันตูโมฮัมเหม็ดชาฮินาจูดาทัดนีตีเอ็นสิไปตะชวนทุชัวเชียมินันตาลังอันนี้ชาฮินาฮีอันปอลชูงะอันเสียนันทาร์ปุยหมอตะกันนี้ฟิลฟิยักอิสราเอลีซิวิลมีเตเบียร็อกเก็ตลอนเชอร์มังกานาอินโรเละไงตัวนักเซนตูเปรานีอันติปกันนี้อิสราเอลีสิไปเทียนอาร์มีเช็คพอยต์บุลเล่ซิโดนามิวนิสิพัลสปอร์ตสตาเดียมอันคาบตินิวเซชันซีเอพีชวนตาลังทลักดาราชวนการอัลลัวโปลังเลบานิสสร์การนิวเซชันซีชวนชั้นชวนนาทกตูเต็นรวงประคัดอันลัดชวกเตียนซอยมาเซตุงเออันนี้อันซอยเลวานี่โดรนมังเบย์ในฮีอิสราเอลและเฮสบอลาเต็นอินกาฮายันปวนเมกะนิสมรุกอติยมตบคุณมาโลกะอันนี้อินกาฮาเฮียนผสมปลีอันนี้ดูโตนะติโตเพลย์โลกินอิสราเอลเฮียนสิไปจงแต่ชูเลบานอนชิมลามาตังลัดชวกตูรันนี้อินกาฮาปวนชุงพอยน์อิสราเอลเฮียนชิมเล่ขชักลามาสิไปมุนอันลักอับชุนจอมแรงจุดาสร์การเฮียนเฮสบอลามิสไซเล่อันรัลทวมจับอันเบทูสอยมาเซเลบานอนเอรอชวนอินกาฮาอินเรมนาบอดเชียดอันนี้ที่อันสอยทุ่งอันนี้โนเวมบาร์ทาคานยูเอสินปลายนาทกินนิสมรุกชุงอินอิสราเอลินเลบานอนชิมลามาอาศิไปดาเตละชวกเวกตูรินันอินเรมาให้มีหุ่นชุงที่เฟบรุรีนิสมปริยตตบขันิมาเซอิสราเอลเฮียนเลบานอนรำชุงมุนงาอมมุนอันลักหัวรันนี้อินเรมนาเซียมังชวนอิสราเอลินโซยโซยาอันชัวสันนัวUN Peacekeeping Force อันลูเจลทุงเลบานิสสิไปอันอมเตลบกังเฮสบอลาโปเฮียนรำเรียตรังกิโลเมตรสมทุ่มจวงลิตานีริเวอร์มาลำเข่งตลกีร์อันอินเตียมาชิมลามาอันสิไปมุนเตเชียเวกอันอินเตียมบกอันอินเรมอ่างนิสมรุกชุงอาเลียนโตลายินอิสราเอลชวนโปเซยตุมนะอันไอเลวตีเอพีชวนตาลังเฮสบอลาชีฟนายอิมกัสเซมชวนอิสราเอลชูอินนุกดอกไงตูรินLebanese สร์การจุกร์ตูรินาตียา Lebanese President Joseph Aoun Point อินเรมนะอาอุมเทนาตานาเบตูอบิกิน US จูอิสราเอลินอัสิไปอลักชัวเทนานะนอร์ตูรินาติเวบุกันีอิสราเอลเฮียนอินเรมนะเสียมซาอินเรมนะอังเนียทิลลติเทนาตูรินกันเบียกเทอังกันเปเซลโดนานิตีอินอาอุมจวนัสไซอันนี้ประหยัดติดหูพุติเกียโจเตผู้ทั้งคู่มาเจียขิงไอทักชุนสมลกเตียงผู้จำปันโคเวลร์นั่นแหละมวนนาตานมาอาหันละจันเด็กสร์การช่างอักมรนัลตาดุดไม่จงอันนี้โคเวล politics วิรเวลดานฮีเกนี่ยังตานชวนเรียดเทียมหาระรัสเซียยูเครนบวยน่าจงจางโปฮีตุงเออาเทียมโลจุกเรียดฟูจัดฮาร์สัตกันนี้อลันดานไม่ชวนรัสเซีย president ดูอามินรัมจักอดูอาเทรนอมรัมอารุนนี่ไม่เฮียนหลังนามาเสชันทัดตกตักอมเวงไงตัวนี้ตุนจุ่มบวยนาเฮียนเฮตียงลำซิร์วิงตุโปเล่ military historian เตไงดานปกไอ้อังเวกบิกเหล่าที่เสียอีละโคเวลสร์การเราปุยเบอร์ปันนิจิงประคัด USSR จูอโลเกสมตาจู่วลาดิเมียร์ปูตินเฮียนรำขัดอินเซียมเล่จู่ไปใส่ลงมาเสอัฐิดานอังหุยคอมเล่ตุมินมาอัลตาจุดยังอันนี้เทนานชวนยูเครนรำเฮียนรัสเซียทบตูประธานอันในเงี้ยจูตาอันนี้เหตุยังเดาเชื่อยันในตัวลำปอยน์รัสเซียทบเหล่าตูประธานอันตินเงี้ยเทนานมาอันลารูเวจาร์บกะเหตุยังบรัวอินเน็กโชเวลการะยันทารุมมังอินเบนะอาลาวชวกตาอันนี้เมลตาเบอร์ไม่จวนโคเวรัลถ่วมละมาเฮาสเปอร์ตัวรังไอรัสเซียเล่นำหัวเซนยูเครเนียนตัดจูอันนี้ควายหน่วยจุยตามยามีอะไรยันนี่เฮ้บวยนะยันหุ่นเอาอะไรตัดเล่มายาสังหิสมปลิกุมาครเมียเพนินซูลารัสเซียอินอาลากตังเพจวนกุมโซมาเลียมตารังไม่รัสเซียมาลักเซลดานคลีรินในตัวลำไงอัฐไทยโลในตัวรำจิงะ
Ukraine chuan NATO azom ngai turani ti ngai dan nei an lo tam ta a Russia lain in du kan du tin anor luita sak maya an buai noya mihring nun na le thisen ba ka ral thuam le sum a het em a in rem le turin anin seng nem ve to si Donald Trump a fin zia huai sen zia le rem hriat zia alo lang ta a kar masa khan German ram minik khopuya he buaina chungchang hi an lo khel to a heta hian Zelensky potela ma se thutluk na mu mal eng ma siamani lo US Vice President JD Vance European Union le NATO ho tu lok ho a how ani bermai Russia le Ukraine buaina alo chuat chan hi NATO le EU ten in malak dana diklowani ati Saudi Arabia khopui rayata US le Russia fuai tu ten he buaina chungchang hi abul tran nan an soi dun don ti apuang ha heta hian US President makdang lam na em chu EU emo NATO ram tu tema telve rem ti mi alo telve ngat sela eng in rem nama athengai don lo ti amutlang hle aniang Trump pangai dan chuan he buaina remna siam thei chu US le Russia che ni in angai mi amaya dikpo adikleang telvek sela thu asai sa don lutu Riyadh khopuya anin biak na hi abutran na tak ania tuna Russia sipai te lua mek le Ukraine sipai te ram lak chungchang po engma soirik alani lo Trump chuan Europe ram tu te tan puwa pom thei chin niam ber le sang ber athulai rem thei ang perin in rem na hi duan ani don ati ha hemiom zia chu US le Russia ten in rem na an duang photanga conference lian zoka an la phar don ani melani Trump hian final a chuan kanin mukhom vek don alo ti sa hrim heti la hian Zelensky chu Riyadh meeting a atel velo wangin alo ti taw ve ngong boka Turkey President muin Ukraine telova in rem na chu apum don lo tin alo in tho save bokani Europe ram huai tu dang te po an vuina sahlom khop mai in mukhomin Trump malak dan chu ando dalani heng hi Trump hian a poisa lo dik tak chuan NATO malak dana hian alung oilo NATO tana sum tho dan chungchang phei chu atram masa pokhan lo social photo ani NATO hian kumtin dollar billion zakwa vel an mangral thina atam zok hi US ina tho ani NATO mingen ral thuam le cho an siamin an lei khoma chung chu NATO member rama an semrual le thina ni hemi thalhel hian Europe ram te naw zok ten NATO member ni andu em ani Middle East buaina lamai thak chun zamang satellite thala katanga lan danin Israel chuan Syria army outpost thar pasari asiam beleni inalang heng mum thar te hi chen natur quarter tele command center te na bun thar ni in Israel in rei tak chung Syria ram lua atumna atilang theibok Israeli army hian koine trabial marlama Japata al khasap khua observation post thar abun mek ti talan ani boka Israel in Syria arai tak chama tumna hi atakina lang chauzelani Israel army chuan Syria sarkar masa military munte chu Israel army in bunnatan chomin advanced technological system tenen thunzamin buffer zone chu rei tak lua zui zel tumin in lak chu chu alatum lo hle buffer zone hi Israel army chuan wat cherevin thingkung tam tak akit he ani Israel army te chu koini tra bial chimlama al azba kotna al rafit le hiran khua te an luta Israel sipai te hian henglai hmuna hian kanpuina peturin population survey an neya henglai ami te hian Israel army te lodon son le an kuta tanga puina don ero an re hle thung US President Donald Trump an Syria atanga US force lom te lak su avek adu na chuan Israel in Syria ram chunga buffer zone alavon nun zel chu anghong tel don lawa President Trump point ala thop zel ni in talan ani voin khan Israel military chuan Syria chimlama sarkar hlui hnuaya ral thuam da khom na mun pakhat bein air strike anei le ani Israel military hian Lebanon lama tlamai tur an mani drone pakhat kal sual Mount Hermon Syria akap thlabok ani Russia chuan Syria President Bashar al-Assad sarkar atuk chiat nuin ma ayat lem zokin military da chunjom zelala tumbok Russia in biak nakal tlangin hei hi aching felmek boka Russia hian an mani naval le air base lobun to te chu
lawan nunzel tumin President Ahmad al-Shara Abu Mohammed al-Julani sarkar lampoin har satna lian an siam saklem lo ni nan talang Russia hi tuna Syria sarkar thar kai huai tu Hayat Tahrir al-Sham extremist group te melma ani thin heng he Turkey police ta chuan Kurdish chanchin bumi te le khathiam te ba ka politician sa chuang an mana hei hi lungina tang mek PKK leader Abdullah Öcalanin Turkey nena inrem na turwa man na thar chop chua atum mek lai thlengani Syria marlama US in athlop Kurdish militant tele Turkey sin athlop extremist te in kara in beina aso san chok mek lain Kurdish militant ho tu pa hian Turkey nena buaina ti top turin achin felna tur Democratic Peace Plan abuat sai mek lai ani US in athlop SDF te hian Syria army thar nuaya lu ve in huamin anin pe thu anta langa Syrian Democratic Force SDF te hi anral thuam tunga chumi hnuwa Ahmad al-Shara in akai hruai Syria army thar zom tura norna te po aum bokani voina po khan Syria marlama US thlop pol le Turkey thlop pol te inkara inka nana satak thlengin Turkey lam chuan SDF hoin an thu hnuai mek Tisrin dam lama inka na thlen mek na huna airstrike ten nei ani chuaida Syria a Druze community chuan Syria sarkar tharne na in thunzom an rem ti ve ta bokani Israel Minister of Strategic Affairs Rondor Mar chuan Mossad ho tu pa thakin Gaza inka hai thu thlung noya mitang in thleng chong ni na nei le tura in dor na in biak na a ho don ani US President Donald Trump pan Gaza thardin tuma Palestine mi te du thlan na son chua atum na Israel chuan mobile home le manrolian chi te Gaza stripa alu tir tlem hle a Prime Minister Netanyahu chuan President Donald Trump ruang man na siam hi tha atin a thlop hle boka kum somnga vel liam to a khan tuna Israel Prime Minister nilai Benjamin Netanyahu hian Gaza atanga Palestine mi te Jordan ati luina hnuaya son chua alo soi moi hle to ani West Bank lama janen le talkarem khopuya abikin beina sorjimania Israel sipaitan janen khopui azona ni somni pakwa an beina ni tain in beina alakal zelani na plus chaklama beit farik checkpoint Palestine thalai pakhat man ania aplasa Al Jisr muna Palestine Authority Security Force ten Palestine thalai pakhat anman vebok Hebron marlama Israel sipaitele Palestine te inkara in beina thleng omnual bokani Hamas te chuan inka hai tan nia tangani som parukna inka hai chong hi na nei le tur chungchang soi ho na le indor na nei tur chu Israelin chuan lamte naw siamina ti khot lai ni nan puwa Hamas te hian in biak na chun jom turin anin pe thuan ta langbok Hamas hian inka hai omle tura hian inka hai pum hlum a om to tur thu ta langin Israel sipai te po Gaza strip atangin anin lak chua vek to tur thuan ta langboka Hamas te hian tunin rin ni lawam tura Israel lamin inamna zulzria Palestine mitang te achua theidon chuan tunkar ni ngani hian Israel bibas chung korwang an hlan thei tur thuan ta langa tin Hamas te hian Israel mitang ladam paruk te po tunin rin nia tho hian chua antum thuan ta langani Gaza inka hai chong ni na hian inka hai pum hlum om tura beisai ni in Israel sipai te po Gaza strip atanga in la chuak vek tura beisai ni bokin mitang in thlengton na po tum khata nei zo tum mani bokani Palestinian Islamic Jihad PIJ Secretary General Jihad al-Nakhala akai hruai delegation te chuan Iran Supreme Leader Ali Khamenei muin Khamenei chuan Gaza US ro man na siam a thlak tak chuan atak ram a thlen lo tur thu alo hrilani Lebanon chimlama tangin Israel sipai ta chu thingtlang khuwa an lua te chua sanin anin la chuak ta Lebanon chuan tang rualin an ram chunga Israel sipai te khoila ya ma an chamba na phal saklawa sarkar lama tanga palai kaltlanga normalian takpo aum pha hialani ani na taka chuan ral thuam ma norlet na a khan lo ani chuan Israel hian zalen taka chein adu huna Lebanon a hian alu chuak thei tho don ani Lebanon Prime Minister Nawaf Salam chuan phone call kaltlanga UK Minister of State for Middle East Affairs Hamis Falconer abiakna
Lebanon ram chunga tanga Israel sipai ten in lak chua vek apoi mo thuwa thlena Al Hadab le Ruwaisat Al Alam outpost lama Israel sipai silai me puale sniper mga beina wangin Lebanon sipai te anin da lu bela Israel ron mangin stun grenade thak ani bokani atiang te nuai hi Middle East lam bo ruak alani mek zela in rem na hi lo tling pumpu hlum theilawani chuan in donana sa zokin amuak le mek ani